Arang sempata sonari, arang ngusakku. Aku masih laut. Aslinya, soalnya lebih-lebih sian presiden ko beri sibuk ngunain bah. Kan nga saya kira dito sinarhayo proyek baru ngomong kejupang aku dulu porongino. Ini ada gelang disiapin abang buat adik. Beneran bang? Ini aku mau ngomong sesuatu juga buat adik sebenarnya. Apa bang? Aku mau serius nih. Aku mau nikahin kamu. Oh, kan abang udah punya istri. Ya memang sih. Tapi sebenarnya aku punya segalanya dari istri pertama. Kecuali anak laki-laki. Udah 10 tahun saya menikah dengan dia. Tapi sampai saat ini belum bisa ngasih adik laki-laki buat anakku buruku Uli. Terus maksud abang mau ninggalin istrinya abang? Kalau adik mau, aku mau serius nih nikahin kamu. Kalau kamu mau, akan kupasangkan ini di tanganmu. Tapi benar ya bang? Aku nggak mau, cuman jadi pelampiasan abang. Aku janji, aku akan setia sama kamu, Dek. Bener ya bang? Iya, serius. Pasangkan di tanganmu ya. Duluan anaknya? Nah, loh kok gitu? Duluan. Loh, Nah Pak, buka jubit dorong lihat nanaru. apa lagi sih? Kau harus seorang ini naruh lihat. Ora sudah soalnya rohong. Iya dong. Ay, anong may siya tao sakit? Mas, udah bang. Dulu itu. Ya pada anak perlu itu sesama na rohang muna coba kasih nabi mo. Iya dong, apa? Aku bawa temen sedih rokok jelas. Anong ma sobo to salah man anong salah pas hato lo dapat tuh sih. Jelas perpudion
So nasi ku bereng pardalan ni bapak ni gelekku ama ni uli. Tapi dia biga halannya mendokot bau. Mas apa yang berengnya? Pardalan ragulu muna ang quick siapa? Masuk itu masuk itu. Nomor dari semua dia dulu lah. Ay ma anggo pasti narang nabunya. Ko pasti ho dobe bang buha amang inang. Abay awal na memang perseau. Abay duk kuberen yan. Asirik kalaki magdalan. Harorok ko niya ni son. Bumanya pasti matala amang do era inang ang ginibay si Epa. Ay merito. Ni barape hatam nai. Siap pinang keleng ay ko kamu ida si marodong nyan seolo doro laya manyuli tugo dion. Alai do anggona takas. Ang berang merdele burunami siapa dapat do sidan duduk duduk. Tadi semeto duduk kan buruni manggugai rumah tangga ni halak. Jauh patah kasai penon itu buru nami, ate, omak neba, omak nak dengar kula laman ukuni neber beju. Isukuman ng siapa sama dia atau dingna. Ida niyan inang ay narhak ko pe perlu niya patak kasok ko narhak ko. Ayaw pe dam mungkin itu puro rasida puro pa at idiya. Suku kala inang majo ng ama ate. Alana emang molo bereng-bereng. Dang nati kos be ama nyuli pe ngasong nasi asing ijabu kasong sinaw jui be ada nilai mulai sekali jo kalau na hemponi motor kalau na hemponi cuma main mau nanti kayak bisi gitu lah di handphone bana sibinoto inang ay do asa din yan na makatay jo hala inang do tamang tuang gini besi pa yate pas marah mida uang pe suku penon nengek sama dia do partner dina atau pe babuan kami banyak kalau ini dok nih kalau son inang hamang jadi sunari ba apa ya bapak nih panang termarsak kok jual tasukun sama dia partner dina kon positif doi ba positif thinking dia bas marah aja bolo nah sama dia tak pikir penyelesaian Itu horo nih dok mi. Jadi ngapain dok pari botonan tak kasih nih julun si marodong na. Ini sodok kon dangap pinagkildeng itu kay Diyos may. Aliaw ito dia manahonok ko. Tugijang na porda, tutor paparbaran. Tugijang na roha, aliba turuhod si baran. Tukulat siya do lepas satuhan ito atuan rumah tangga namin. Ali manunagabi haura ko do salon na margildeng dakuboto beto. Marusanga do nagabi manggugay rumah tangga ni halak gildeng niba. Aku bawa itu madok komen sama dia be ada usaha nani sahalo pa soalnya itu na ameda iya hasilnya nenek kesukaan memang mau pola sona asal bawa diri kita tahu nggak terima kata tidak masuk tuh soalnya maju aman teh inang nggak maju tujuh apa teh sama dia na berdiri ni burukon. Ini sesuatu masuk akal kudo nian hatane pariboton. Upe. Ini nak. Ini mana dia leng manak pate. So ni siapa? Jauh maju buruk tak. Eva? Iya mak. Kamu duduk di sini dulu. Kenapa mak? Aku mak sonti dong mulai. Aku memang elusida maka tay never bedu gildeng tak. Anang inang mau. Ambillah Aminah. kenapa mak Ayo nak kaningan uson Roda Yuli. Mak melepak ada makataho.
Kalau na yung dinak putusun, Ngapain Pak? ino nga dongan ni hoy, naman yung di madele-delen. Ay harus mo dito ta mga nakarakam. Yung nga inangga. Pak. Hodo holak kodo itu. Hodo anak dia, hodo guru dia, wala sesada hodo. Alay ko sa mga anak gora na mahal guru benom takubo to be. Ngo hata dito siuli na kaningan ijulu si malolong na ibere kamu na merdeda do amat tejabuna. Anak kubo to be to dia rohku buikor. Cuman abang si Nando dok, temanku jalan Pak. Kalau memang dilihat kakak itu kenapa nggak ditegur kamu? Tikos-tikos so. Iya Mak, nggak ada Mak. Nang pila mo kami. Ay takas do bereng. Nggak ada Mak. Kalau memang dilihat kakak itunya, kenapa nggak ditegur kami di situ Mak? To menang. Malo na dawam mo do manang korsom mo urusan mo meh. Alay ma. Ho nga magudang. Na ho bereng niyan sinandi do ne hero nga mo ngerdelan. Ali bo no ne budik ko mahito manipil. Ang taparoro tao henang. Malo horboro na buito boroktonon. Malo jol maruguru. Hata buda do si pasahaton. Mulai tagildik ko inang setong luli budan. Alay malo nagbiasing mana pangalak-kalakam. Aw ito alak nido to lakpo. Nabuy mo muday ho. Hata meme hata buda. Ang holiat to ho. Malo nagbiasi jua buda do inang dia bado honon. Ngay haro nasib po na maragendeng. Lebulo sa pala. Ubigi, muse, jala boy, ipastihon ang homardongan doon. Baka ni si Uli, ngoho, kalwa sa jebo. Iya Mak. Dang lomoro ako sa kanihon. Pas marah Mak, jangan dong Mak. Siapa po din nagtatako. Unang manan tarpasi ba na maragendeng. Ali mo na tarpasi do ito marna itu urusan mo me. Tutum menang lomom. Kau mau potong ng nasong di berdadan mo. Katatay mo ang isiba. Sudah mulai. Gue buru-buru na ako mah. Mas pikirin na yung baru. Nawahan yung permulak ko. Karena harus sama si Tano. Saya udah puro. Kalau dipilih terjadi sesuatu. Karena maharawa di mulutku. Lagi diberukkan. Tuhan. Tuhan yang salah aku deh. Nering ke dunia kuda masih doang. Satu lagi kubuku. Wahid do. Semanang layan yang nau. Salah mana ngadokatan nasi itu banget. Ini dunia kasih lagi. Makanya nak Tuhan. Kalau tangan-tangan Tuhan pasah ada matangganan. Saya namanya ke rumah tangga. Nasi aduh. Mana tak mau Tuhan dia terlalu mobil berukun. So, kau begitu. Ngapa ha? Apa sebeho do boroi? Ah, dia po. Sendiri urusanmu. Masuk urusanmu diri na para esok. Ano mo ha? Nakoribo na mga HP kita julo ni Buruton.
beri. Nasuruh sama serusiho. Bangsa gak bidang urusanmu nih. Isi doho. Dang marumah tangga hita na dua. Ngadang boruta. Ada konsong ni marulang. Ini dia dosaku. Ini ada persilapku. Sada dengon. Nasa tolak ni gugukku. Ngahubat ho. Sampai ho tahun. Oti-oti kon si pangano tu jabu. Sampai si patah mengguguk sir hita jabu. Buhama tahe. Asa builam semangat to. Sini tahu ni cicil-cicil mau beli. Asa ringgaku di kerejom. Asa semangat to. Nah orang do pe. Puji Tuhan. Alunas mau beli. Ala niaha, ala dusro hatta. Ala oddo pe neng tadi dah hasil ni kerejom. Ala ngitor nasi-nasi kare ni ulah bumu. Nah ulah ni nampas wanang roham. Dan beri kubur ton no belga. Anak bor no matok tinai. Tak kuboti di salak, kudok ko maju tuaw. Mula mak niuli, dengar tayo na perlu 10 tahun ko pa sabar-sabar, rak doto. Sabi ko toho, 10 tahun. Martino doho bawa man yan burton. Ido bono songod dia. Dengar tayo na perlu. Sabi ko toho. Ang kosong na nilo mido. Si hol roham marianakon. Sarupa do. Si hol ni rohakku do tongi. Ayaw pedang na halo mo kalau berboro. Ala ido pa nokos ni Tuhan dihita. Ido pangalan ni Tuhan dihita. Bodo harwala ni lo mana mangudon. Si botoho mekkel pati pa to borha mo pa. Bahu bapes mga mo pa. Maridi ho pa. Jaga kesehatan mo niko. Tay botoho ipudin buhao. Mekkel di siapa tarap daw. Ano mulai pudi. Tay botoho na si manetik terus silupku. Buberin jol mama jo amang anakku. Adong dia usongoni daw. Dakya mengeluh di jolom daw. Asa matay sehat. Walang nila tuha petahe buru. Awa mula teho ni dia. Asa semang matahe matakon na hakku do. Habi ka binasing-asing do dalam mo. Unang jamin tayo padok na si. Aku boto buha mandoko tuho. Aku boto di silap po. Ang gutong ditutuk ko konarong anakku. Jol marga. Nang sudi jolma, ipe perlu do syukurota. Buha jolma na sorong marianakku marburu. Mar 10 tahun sampai 5 tahun na sida marumah tangga. Dan ilat tuha sada dadana rumah tanggana. O dilat tuha do bisa ada boru di hita. Anek kubur pisong ni ho. Ini ada pikiranmu. Ngawro senak kini. Unang si jamin tayo manisku. Manuli. Ewan na sa kanyang magkatay. Tapagumos ni Martangin. Pero rasa. Sa 10 tahun marumah tangga. Nang nardo pa mas dagdag kita. Nang nardo pa yung boto pangawang buha. So nga ni, ito ng potwell. Kikiri marin dagdag. Tapagumos Martangin. Burutong matabirin. Pero mali. As tapay may bana. Dakay pagirokya bisip ko daw. Dahulang mga perapak kita. Dito hinalawar narana. Burak mikir hita. Una si songon niyo. Una si nasing-nasing terus kerja. Usi. Udah dari guru eh. Ala ido hati. Masih urok senak kaningan. Unang si jamin tayo huwag manikku. Besi lalap. Mula nga buliso ako. Wah, nama merok ko ng kuto. Aso yung kuto binajulo. Wah, sa sahot dito. Tangin kuto habi. Poda ni natutuloy.
jamitan di gereja. Ada mabek kosong ngono. Nalan-nalan sama enak kok doang. Ira bes teresa. Makanya gak bisa ngonon. Makanya nak sejam itu hobi aku. Enggak tuh suratku. Tuhan, kosong ngono mabek. Halus na. Dak kurip po gabi sa ngonon. Ako mo malabuti. Tutup eta halomon. Mula na yung tunang mo do, bunang mo burway. Tasarah. Mula lang ako si Jebor. Lama ko. Alay ngot, burukon. Ikon hako po ko doon. Buhapit ako. Penamasa. Kudiya do burukon. Pagurangok ko doon. Ima. Raka tapi ko kosong ni. Tidak teh. Baik tahu. Alay ngot dah. Sapatan di jolma. Tu jolma do. Mula marsapatan mahado burukon to. Ipantas meja lomu, ale mau dua dah, ingome. Ima, asalnya kamu, apa yang harus dijawab? Gak apa-apa, nanti beli sama mama aja dulu ya. Nanti bapak sering-sering kesini. Ya. Ada urusan bapak sebentar ya. Ako lagi mo siya may buruk teh. So kumana sa mula beho. Enggak, bapak sebentar aja nanti sama mama ya. Dulu ya, baik sama mama ya. Enggak. Bapak cuma sebentar aja. Pokoknya Uli baik-baik sama mama ya. Ya enak ya. Nanti bapak sering-sering ke sini. Ya. Enggak boru. Baik-baik kenangnya. Baik-baik kenangnya. Enaknya. Baik-baik lah. Enaknya. Udah. Pak. Ya. Enaknya. Jangan hari. Ada terlebat nih terus. Eva. Jadi siapa? Atau lalu mana neng? Keluar? Ada. Bapak Neva. Apa rapi urutan ni alao? Bapak Neva. Iya. Kalau urutan ni
Nih. Itu ko surat. Ang sunod dia na masuk na haraw. Ayo totoo kita. Oh, ada suratnya. Oh, do. Lah, mana do? Bukan disulihin. Malu na mana melugut to natin. Tayo nasi ini. Lama jadi tatu dia ni mana Julian? Marua mahita latus. Lama hita husi musik narhebo ngay pasingot tita. Hita na subuh ta jari gileng ta patangi so musik. Ay lao pa si Eva dang mungkin di isi ba Yuli. Ngay berongan ni lao nito bi. Lao mo siya dapat tonon na Yuli pari botoni. Beda majalo piso na bebetu si tikka mon na iba. Ay mo to hobe ni Jeb. Siapa nama bebe orobak? Lek pelot do ami. Mau mai. Aga hatani nat. Nubder sada lapok dang ada ngoma sini. Ami lebih kita pak. Ang rukun tani. Tu mak disuli. Kita nasi ni mak disuli. Bagaimana nasi dia mak disuli hatay ho. Nasi mo do nasi ni ba do buru dang ada. Di mana? Dia bedohon. Tu dia mana dulu kan. Baru melu mak. Ngamen gutton amanu tullo mo be. Ngado berang dino na hudia be. Tole mak. Ngau dokkon. Nasana huboto na mudai ngahudai. Nasana bu humeme ngahumeme. Alai oddo sikak ni nabinain. Tole mak. Darong besalakku manang dosa ku margeleng. Alai mula na orang patut de mana berdua urusan di mana namanya. Tang na hurang po day. Siapay. Ano ngay ko ni harawa turpuk ni mangul. Diyan ang sa ni har turpuk tamar geleng. Darong na buhi si Joe Bergian.